Gavumenti erikurabira mu Minisitule y'Obwegyese erangirire kwerukuza kwemereza okushomesa abeegi eby'emikono eby'ebicupuri omu ihanga ebirikureetwa okushomesa abeegi batarikukora practicals. Ekigambo CBET mu Rujungu nikihwayo ngu competence based education and training. Ekikumanyisa ngu osemere kusanga wine obukugu wine mutwe wine mu bwomezi bwawe nosobora kukora tibiri bintu byokusoma kuwonka kuhandika nango kwijuka nango baitu nosobora kukora enkora y'okushomesa abeegi eby'emikono ebi bigendereire okushohoza abeegi abakugu abarashohore kuza kukora omu makorero bari abakugu b'amaani. Nahabwe twate kituli kugezaho kukora tuli kuhindura ejonkora kugira ngu ejonkora yakale rugeho ije nkora ensa ey'omwana arugero akaikaraza mu ikorero akaikara kuri byarashanga mu byona. Abantu bari complaining omuntu ga engineer emotoka yafera muhanda kandi na mechanical engineer ari mu kujikana babuza imwe batakubasa ku manufacturing na HQS nibo baheretse kuganye ukurwa mu training nareba mu justification abo ko hatu batandika gukora ebintu kandi abantu bakuza kuri mu field bakamanya ngo yes ubu ni engineer. Amatendekero mukago mu ihanga gamazire kutongozwa okutandika enkora y'okushomesa abeegi bakashohoza ebyome birakozesibwe okuhwera abantu okutunga emirimo. Bamwe mu bashomesa kuruga omu matendekero agatari gamwe na gamwe mu ihanga bagambira aha kushoma obukuru obu batungire obw'ekika ky'ahaiguru munonga. Bayiga okukozesa emikono omu bintu ebitukushomesa. Itwe nk'abeegyesa ninga instructors tube twine challenge omu gukora emirimo yitu. Ati bintu shanga technology neguma na advancing every day habaho empindahinduka omu byenkora. Nganje tubaddemu wano bafuna tuyize era kati tudayo kuteka bintu ebituyize mu nkola kati nga okola sanisi baje tukoze wali mu abadde nga omuntu tumanyi kibe kikola naye kati batuyize ffe tubadde amufena fenatiga. Omwaka gw'2016 Gavumenti ekatandika ehuriro y'okushomesa abeegi obukugu okurabira omu skills development programs erikwetwa Skilling Uganda. Gashako Abraham Muganzi.